kiba perezida hari abakinnyi babiri bakomeye ku rwego rw'isi namaze kumvikana nabo bagomba guhita baza kwambara umwambaro w'ikipe ya Real Madrid. Mu cyumweru gishize Perez akora press conference yavuze ati uwumva rwose afite ubushobozi n'ubuhanga bwo kuza kuyobora Real Madrid naze duhangane. Bikanavuga ko byatumye itangazwa rya Jose Mourinho rikererwa kubera muzarabuze mu matora. Mourinho agombaga gutangazwa uyu munsi cyangwa ejo, ariko amatora yabisubitse, yatumye bisubikwa kubera amatora. Muri aba bakinnyi wabaye linked cyane nabonye bavuga ko Lekerime we muri mu kwiyamamaza kwe avuga ko aramutse atorewe kuyobora Real Madrid ikintu cya mbere we yakora ari ugushyiraho umutoza witwa Jurgen Klopp. Umukinnyi yagura ari Erling Haaland. Wundi ni utaramenyekana izina rye, ariko abo babiri uvuze bo babaye linked kuva mu cyumweru gishize. Lekerime avuga ko ngo kuva 2018 ikipe ya Real Madrid yakoze amakosa menshi mu bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha, aho yagendaga yinjiza abakinnyi bakuze kandi batakiri ku rwego rwo kuba bakina ikipe nka Real Madrid, ngo ubundi babinjizaga bari mu myaka yo kuba babasohora, ahubwo avugamo ba Rudiga. Avuga ko biriya bahugiye cyane mu kubaka stade ari byo bikozeho ikipe ku buryo idashobora kuba yagira umusaruro mu kibuga aho imara imyaka 2, aho igeze naho ibura n'umukinnyi muri equipe nationale bishingiye ku musaruro. Donc we agenda nyine afata ibyo bintu bindi duto akagenda bikuza bikaba binini, mu gihe Perez yavugaga ati nge ndizeye nahita nagaruka. Ari ikindi yavuze gikomeye cyane, yavuze ko kwirukana Alonso byari kosa rikomeye cyane, ati nta mushinga wubakwa ngo wuzure mu mezi 3. Byo nanjye ndabyemera, ariko turi kumwe. Aravuga ati kandi Alonso azasubira muri Real gihe ntazi, ariko azongera yitoza. Yanavuze ko rwose ayibona nk'isoni zikwiye kugirwa n'abayobozi ba Real Madrid uyu munsi ko batatu mu muyobozi agira ijambo kuri dressing room. Nahoshe umuntu aba yatarana yoboye academy kwaje kuyobora Real Madrid. Madrid se ni isoko. Agomba kuvugisha ukuri. Oya nta kuravugisha. Araje yihayo. Nta kuravugisha. Ageze na yoru zayivaho. Ntakora ibyiza. Ntakora ibyiza. Nakora ibiza. Nakora ibi byose agenda kuko abandi bagenda. Perez ngewe umuntu hari uburyo bubiri mbona umuntu uvuga Perez nabi. Aka nimo kwiyamamaza. Uretse gato yaza kumusingiza se ngo yabaze gukemura iki. Uretse gato. Winca mu ijambo. Yaba ari abanyamakuru, yaraba aba influencers, yaba ari abafana ba Real Madrid ubwabo, abavuga Perez nabi nabonye amagambo Vincent Company yavuze ejo bundi kuri Perez. N'uyu muyobozi wa Bayern Dominique. Biragoye kuzamugeranya n'undi muyobozi wese w'umupira w'amaguru wabayeho ku isi. Rero iyo ubonye umuntu aza kuvuga ngo Lekerime ngo naza akora ibyiza ngo ibyo byananiye Perez, Perez yubatse stade kugira ngo Real Madrid ibeho imyaka ira stade ishobore gutunga Real Madrid, nubwo Real Madrid yaba nta kindi gikorwa cy'umupira w'amaguru irimo ikora. Ejo bundi nabwo yatsindaga ikirego cy'umujyi wa Madrid, yari yarayibujije kwakira ibitaramo kubera ngo ni batuye ahantu hatuye. So mbona uyu mugabo aracyari muto, nibyo yaza akanakora byiza, ariko nanone mbona bimeze nka bimwe bya FC Barcelona byo mu minsi yashize, bya chantage byo gushaka kwerekana abantu, gufatirana ahantu ikipe itari mu bihe byiza bya Victor Fonte ukinjiriramo ushaka gusebya umuyobozi, kandi uwo muyobozi binakora we utanabikora. Uyu ko tabivuze Perez ari kubaka stade ngo bavuga ati reka nze mpangane nawe, akabivuze stade iruzuye. Real Madrid rega 90%. Real Madrid ifite abakinnyi beza, ifite abakinnyi beza bashobora kuzakira imyaka 10. Hera kuri Kylian, hera kuri Jude Bellingham, Vinicius, Federico Valverde, Arda Güler.
reba ba Dini Horizon, reba ba Carreras, ba Trent Alexander Arnold 26. So nyine abonye Real Madrid iri uyu munsi Real Madrid ikintu cyonyine ibura cyonyine ni amahitamo yagize umwaka ushize wo guhitamo umutoza mubi. Njyewe ndacyabihamya, ntabwo Real Madrid yahisemo neza kuzana Alonso ntabwo ari urwego rwa Real Madrid. Yari agifite kubanza agasaragoringa imyaka inga gutwara igikombe muri Bayern Dominique Bayer Leverkusen ntibikugira umutoza mwiza wa Real Madrid. Twarabibonye ko n'abashoboraga kuba batwaye ibikombe muri za Inter na za barazaga umwaka wa mbere bikabanza bikabagora muri Real Madrid. So ngiye mbona amahitamo meza ari ndicyo gihe kuri wowe. mbona nge biragoye, byari bigoye. Mbona ngewe amahitamo bagize yo kuzana Alonso mu gihe Klopp yari asezeye. Perez yagombaga kwicarana ku meza nk'uko twicaranye akambwira ati mfasha uze nushaka ujye uhagarara kuri touchline gusa nk'umutoza mukuru. Real Madrid ni rwo rwego rwa nyuma rw'umupira w'amaguru, nikwiye gutozwa n'umutoza w'umwiga uri gutangira kwiga umupira w'amaguru, uri gutangira kwiga management y'abastari. Nta hantu Alonso yigeze ahura n'abakinnyi babiri ba mbere ku isi banganira umwanya wa mbere ku isi. Ntabwo yagombaga kuza kubyigira muri Real Madrid, of course. So mu gihe rero bo batekerezaga ko yakinye yabanye n'abo bastari yaza agakora iyo management akabishobora, ariko niba byanze simbona bavuga ngo nicyo kintu ngo bakoze ngo bazicuza. Ntabwo mbona Real Madrid izicuza kuba yararekuye Alonso nk'umutoza, ahubwo izicuza kuba yaramwapwentinze nk'umutoza, kuko aba iyi Sezo itumye Real Madrid ihura n'ibintu byose bibi kubera uyu mutoza. Byose naraza bindi na Alonso. Kwa pointing Alonso nicyo cyemezo kibi Perez yakoze mu buzima bwe, azicuza agiye no mumva. Hanyuma nutaha ugiye kugura akantu ko gutahana mu rugo, wibuke gusaba fagitire ya IBM, kandi amanota wayincikana, amanota ufite utangira uyakinire ku bihembo bitandukanye. Kandi abantu shaka miliyoni yo kunywera muri weekend. babona utumessage kuri iyo usabye fagitire ukandikishaho nimero yawe, ya fagitire amanota muri Tenga Proma itaza kuri telefone yawe tuyabona. Ugahita uyakinira. Niba utariyandikisha kanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikishe. Tuba turi kumwe kandi n'uruganda rwa Jurgen Pepper Group. Uru ruganda rukubwira ko mu mikurire myiza y'umwana hagomba kuba harimo baby steps. Pampa nziza za baby steps ziboneka muri Jurgen Pepper. Jurgen Pepper rero ikaba iherereye mu cyanya cyahariwe inganda Masoro muri phase ya kabiri. Niba ushaka rero kuzirangura pharmacy, supermarket, alimentation, mu masoko atandukanye, abacuruzi bacuruza mu masoko atandukanye, ni byiza ko nawe wanyarukira rero muri Jurgen Pepper ukaba wazigura. Ushaka kurangura hamagara 078 5 87 15 55.